Ibihe byiza abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Ntawatinyutse abakuru ngo bimugwe amahoro, nta n'uwahemukiye u Rwanda byaguye neza, yewe n'undi wese uzabigerageza Imana yirirwa hano igataha i Rwanda izamucishaho ikinyafu. Turahirwa Moses wa Motion uherutse kugaragaza urwango ndengakamere afite, yataye muri yombi nyuma yo gusanganwamo ingano nyinshi y'ibiyobyabwenge yamurenze. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiyeri yemeje ko urwego avugira rwateye muri yombi Turahirwa Moses usanzwe ari umuyobozi w'inzu y'imideli ya Motion, akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Dr Murangira Bitsiyeri yagize ati nibyo koko Turahirwa Moses yarafashwe akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko bigaragazwa n'ibisubizo by'ibipimo byafashwe bikanapimwa n'abahanga bo muri Rwanda Forensic Institute. Dr Murangira abajijwe n'ibiyobyabwenge barasanze ari byo bituma agaragaza imyitwarire amaranye iminsi yanenzwe n'abantu benshi. Umuvugizi wa RIB yagize ati ingano y'ibiyobyabwenge basanze mu mubiri we ni nyinshi cyane, ntabwo twakwirengagiza ko bigira uruhare mu byakora, ku bindi iperereza rirakomeje. So bwa mbere Turahirwa akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko no mwaka wa 2023 yakurikiranyweho ibyaha bisa nk'ibi, gusa yaje gufungurwa by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyo gisuzuma yakorewe bari basanze urumogi rwaramusabitse ku gipimo kinini cya 321. Icyo gihe ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanze agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Icyo gihe yemeye icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, icyakora ahamya ko urumogi yasanzwemo yarunywereye mu Butaliyani aho yari amaze imyaka 2 yiga, kandi ngo byari byemewe. Icyo gihe yavuze ko akwiye kuryozwa urumogi yaba yaranywereye mu Rwanda aho kuryozwa urwanywereye aho rwemewe. Ugapfunyika k'urumogi rwasanzwe iwe, Turahirwa yavuze ko atazi uko rwahageze, akeka yuko ari urwavanye mu Butaliyani atabizi, cyane ko ngo rwasanzwe mu ishati yari atarambara na rimwe. Uyu munywarumogi rero yaje kurekurwa, yanashinjwa gukoresha inyandiko mpimbano hashingiye kuri pasiporo ye yagaragaje avuga yuko yahinduriwe igitsina akagirwa umugore kandi yaremwe na rugira nk'umuhungu cyangwa se umusore. Moses Turahirwa rero icyo gihe urumogi yavuze yuko arunywereye mu Butaliyani, akaba yongeye gutabwa muri yombi bamusanga mu rumogi ndengakamere. Ubwo urwo mu Butaliyani niba rwariyongereye ntabwo tubizi, ariko ubwo nyine n'urundi aba ari kunywa. Moses Turahirwa yarayutse kuvuga amagambo agaragaza ko hanga perezida n'inkotanyi, ibintu byamaganywe n'abantu benshi barimo na se wahise anyomoza ibihuyu yavuze, aho yavuze yuko ngo yahohotewe, anavuga ko batigeze bigisha abana babo ivangura, urwango afite ntabwo ari urwo yatojwe n'ababyeyi be. Uyu mutinganyi rero wabaswe n'ibiyobyabwenge, dore icyo amategeko arakora naramuka ahamijwe ibyaha akekwaho. Itegeko nomero 68/2018 ryo kwa 30/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda ryakajije ibihano ku cyaha cyo kunywa, gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Mu ngingo ya 263 igika cya mbere avuga ko umuntu wese ufashwe unywa, urya, witera, uhumeka cyangwa wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge bito cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo aba akoze icyaha. Igihano giteganywa kuri iki cyaha kivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora ibikorwa bivugwa muri iki gika cya mbere ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Moses Turahirwa rero naramukamijwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge n'icyo amategeko azakora, gusa iperereza rirakomeje, rwagize n'ibindi byaha akora urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruzabigaragaza. Nibyo rero duhurire mu bindi biganiro.